Manastir Zaoba pripada Braničevskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve i nalazi se u ataru sela Toponica, u blizini magistralnog puta Požarevac-Petrovac. U izvorima se prvi put pominje 1467. godine, ali je prema legendi podignut u još drugoj polovini 14. veka za vreme vladavine kneza Lazara. Manastirska crkva je građena u moravskom stilu sa osnovom upisanog krsta bez kubeta i posvećena arhistratizima Mihajlu i Gavrilu. Manastir je više puta rušen i obnavljan, a poslednji put u doba prve vladavine Miloša Obrenovića, dok živopis potiče iz doba kneza Aleksandra Karađorđevića. Radio ga je samouki i u to doba veoma traženi slikar Živko Pavlović, kome je slavna požarevačka slikarka Milena Pavlović Barili dalji potomak. U blizini samog manastira nalaze se dva izvora za koje narod smatra da su lekoviti. Za postanak manastira Zaova vezana je legenda opevana u narodnoj pesmi Bog nikome dužan ne ostaje. Prema njoj, Jelica je bila sestra lokalnih vlastelina Pavla i Radula. Pavlova supruga je bila ljubomorna na nju, zbog čega je ubila sopstveno dete i za to optužila Jelicu. Braća su joj u to poverovala i za kaznu su vezala sestru za 4 konja, koje su nakon toga pustili na 4 strane sveta da je rastrgnu. Na mestu na kome je palo njeno telo nastala je crkva, oko koje su kasnije braća podigla manastir nakon što su saznali istinu i pokajali se. Na sličan način su po predanju nastali i manastiri Sestroljin na mestu na koje su pale oči, Rukumija na mestu koje su pale ruke i Bradača na mestu na koje su pale brada. U manastirskoj crkvi se nalazi uzidan grob za koji se smatra da pripada Jelici, a iznad njega je na fresci prikazano kako je 4 bela konja rastržu na 4 strane sveta. Posetioci Zaove, osim manastira i lekovitog izvora, mogu da obiđu i poribljeno jezero u blizini, na čijoj obali je podignut lovački dom sa sobama za prenoćište i pešačkim stazama u okolnoj šumi. Osim toga, mogu da posete i ostale manastire u okolini, koji su od Požarevca udaljeni od 12 do 85 km, Rukumiju, Bradaču, Nimnik, Vitovnicu, Gornjak, Tumane, Tršku crkvu i Pokajnicu.